Poštovane koleginice i kolege i dragi prijatelji, zahvaljujemo se na pozivu da ponovo učestvujemo na uvaženom skupu. Danas ćemo govoriti o ključnoj temi skupa iz dva aspekta, sociokulturnog i psihološko-pedagoškog. Nastupat ćemo zajedno koleginica Vesna Janjević-Popović, psiholog iz Srpske psihološke asocijacije, kao i ja kao predstavnik Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Ja se bavim metodikom vaspitanja i obrazovanja i radim sa budućim nastavnicima umetnosti. Unapred se izvinjavamo ukoliko prevod na ruski jezik nije uvek adekvatno transkribovan, stilski i gramatički, ali se nadamo da će kontekst biti jasan svima koji prate naše izlaganje. Ovo su dve teme o kojima ćemo govoriti, a to su emancipacija ličnosti kroz umetničko obrazovanje kao uslov za emancipatorske prakse kroz budući profesionalni rad, kao i rad koleginice Vesne Janjević-Popović koji se odnosi na previše zaštitnički model vaspitanja i disbalansa u profesionalnom razvoju i razvoju ličnosti. Što se tiče prve teme, kratko bih rekla da savremeno doba donosi procvat nauke i tehnologije, razvijena sredstva masovnih komunikacija i hiperprodukcije u oblasti svih sfera života, pa i u oblasti umetnosti i kulture. Visok stepen dostignute automatizacije i serijska proizvodnja potiskuju skoro svako unikatno ostvarenje, čime pragmatizam postaje neka vrsta savremene ideologije. Šanse za rehabilitaciju društvene svesti o značaju kulture i umetnosti postoje u perspektivi razvijanja estetičke kulture savremenog mladog čoveka i formiranju humanističkog identiteta društva. Transparentnost umetnosti i njena konstantna promenljivost ne dopušta formalizam, čime se njeni sadržaj fleksibilno prilagođavaju autentičnim potrebama savremenog društva pod uslovom da ne izgubi svoje nepromenljive vrednosne konstante. U tom kontekstu stvaralaštvo ne sme biti okovano akademizmom i tradicijom, ali ne sme biti ni prepušteno anarhičnom konceptu slobode, već se tradicija mora oplemenjivati i nadograđivati novim sadržajima koje nudi savremena civilizacija. Budućnost stvaralaštva leži u negovanju humanističkog duha umetnosti koja nije dogmatska, već je otvorena za istraživački duh savremenog doba gde emancipacija ličnosti, demokratizacija društvene svesti i promovisanje humanih vrednosti u stvari krajnji cilj. Bogomil Karlovaris, uvaženi profesor, smatra da vaspitanje i obrazovanje putem umetnosti doprinosi i socijalnom razvoju ličnosti i emancipaciji kroz stvaralaštvo. Na primjer, u likovnom stvaralaštvu dete izražava sopstvenu ličnost i stiče svest o sebi, što ima primarni značaj. Dete komunicira sa sobom i sa okolinom, izražava svoje vrednostne stavove kroz likovne prikaze i dok radi sa drugom decom razvije saradničke odnose, kooperativnost i stiče socijalna iskustva. Karlovaris u kontekstu emancipacije ličnosti definiše tri funkcije stvaralačkog vaspitanja i obrazovanja. To je očovečovenje čoveka, dakle spoznavanje samog sebe, svoje duhovnosti, podizanje kvaliteta života, dakle život dostojan čoveka u humanističkom kontekstu i demokratizacija društva, dakle podizanje kulturne svesti svih ljudi na jednak nivo, bez prevlasti obrazovanih nad neobrazovanima, bogatih nad siromašnima itd. Umetnost kultiviše ličnost i aktivira pozitivne sposobnosti dece i mladih. Uz umetničke podsticaje ličnost se aktivira, teži boljem i lepšem, nastoji da kreativno menja stanje, oblike, da donosi nove ideje, ispunjava se toplinom i žarom, postaje aktivno biće. Stvaralački procesi imaju funkciju oslobođenja ličnosti od stereotipa, od ponavljanja mehaničkih radnji u funkciji emancipacije ličnosti.
Umetnost je i katalizator novih kvaliteta ličnosti koje očovečuju i podstiču na pozitivnu aktivnost. Stvaralaštvo donosi viši kvalitet života, dakle duhovnih vrednosti, zbog novog originalnog rešenja, rad uglavnom ostvaruje reproduktivan oblik za nekakvo masovno korišćenje, ali koji nosi određene estetske komponente. Nekad je to bio zanat, danas možemo reći da je to dizajn. Određeni nivo estetske kulture olakšava unošenje estetskih komponenti u proizvodnju, zatim način života i drugo, i samim tim i humanističke vrednosti. Prema profesorki Gajić, u mladosti stvaralačke interesovanja posebno utiču na formiranje identiteta, te korišćenje slobodnog vremena, razvoj kulturnih potreba, kreativno ponašanje i životni stil uopšte. Pošto su veoma individualizovane, one se nalaze u biti ličnog identiteta i daju pečat ličnosti. Ovo je posebno značajno u doba adolescencije, kada mladi imaju priliku da umetnost odaberu kao potrebu i način života i u sebi ostvare najviše humane vrednosti. Kulturni okviri u kojima pojedinac odrasta i kulturne vrednosti koje prihvata kao svoje u velikoj meri određuju kvalitet njegovog identiteta. Savremena kultura posebno je zainteresovana za probleme ličnog identiteta, ali zauzima dvojak stav prema njima. Sa jedne strane, masovno društvo propagira uniformnost i anonimnost, a sa druge strane se ističe važnost individualnih vrednosti i osobenosti. Zauzimanje krajnjih stanovišta po pitanju značaja ličnog identiteta svakako ne donosi rešenje. Jačanje svesti o sopstvenom identitetu ne sme voditi isticanju ili izolaciji pojedinca, već stvaranju humanijeg društva, samosvesnih i sposobnih ljudi. Dakle, podsticanje stvaralačke klime nudi se kao mogućnost rešenja ovih problema. Ukoliko društvo neguje stvaralačke i kreativne potencijale svojih članova, stvaraju se uslovi za formiranje produktivnih i zadovoljnih pojedinaca te opšti napredak društva. U ovom kontekstu analizirana je uloga umetnosti kao vrhunskog izraza stvaralaštva u razvoju i emancipaciji ličnosti. U vremenu koje karakteriše pad vrednosti i opšta kriza identiteta, umetnost može spasiti samu stvaralačku bit savremenog čoveka. Na osnovu svega iznetog možemo reći da je uloga umetnosti i stvaralaštva u procesu formiranja identiteta mladog čoveka izuzetna, a da dobro koncipirana obrazovna koncepcija, tu mislimo na kurikulum, sadržaje, metode, pristupe, može posebno doprineti ostvarivanju emancipacije ličnosti koja je oslobođena od položaja zavisnosti i posjeduje slobodu i samostalnost da donosi racionalne i odgovorne postupke u socijalnom okruženju, u kome ni jedan cilj ne može biti vredniji i važniji od samog čoveka. I na kraju, polazeći od savremenih tendencija u obrazovanju, u centru interesovanja svih aktera obrazovnog sistema u Srbiji su svakako deca i mladi, kojima je sistematska podrška neophodna u aktualnom trenutku formiranja ličnosti, zašto su na prvom mestu potrebni kompetentni nastavnici i kompetentna škola za kompetentno i emancipovano društvo kome težimo. Nakon prvog izlaganja obratit će se koleginica Vesna Janjević-Popović sa temom previše zaštitnički model vaspitanja i disbalansa u profesionalnom razvoju i razvoju ličnosti. Уважаемые коллеги, благодарю вас за возможность поучаствовать в беседе на столь важную тему. С точки зрения практического психолога и бесед с коллегами-психотерапевтами, которые находятся в постоянном контакте с молодежью, испытывая трудности во взрослении, выборе профессии и последующем вхождении в мир труда, я бы лишь обратила внимание на сложившуюся ситуацию в Сербии. Заботливое воспитание, когда родитель с трудом или почти не устанавливает
границы. Такой родитель считает, что должен создать атмосферу веселья, берет на себе роль развлекателя ребенка и боится шантажа ребенка любовью. В долгосрочной перспективе сверхопекающая модель воспитания часто вызывает нереалистичные представления о личности и процессе достижения своих целей. Все это обуславливает низкую толерантность к фрустрации, легкий отказ или отсрочку завершения учебы. Получается, например, что до выпуска остается 1-2 экзамена, и они остаются почти 2 года. Причины заключаются не в способности человека, а в эмоциональной и социальной неспособности принять роль взрослого, ответственного, самостоятельного человека. И тогда у молодого человека появляется ситуативная тревожность, депрессия, которые незаметны во время учебы. Необходимость поддержки молодых людей и ранее, чтобы заранее во время учебы раскрылись трудности, помогли бы молодым людям не отвлекаться от своей карьеры. Такие ситуации часто не признаются необходимостью терапии, а причины ищутся в недостаточно систематическом обучении. К сожалению, в существующей системе нет системной поддержки, но молодые люди полагаются на более или менее чувствительную поддержку друзей, семьи, хороших преподавательника и частного терапевтического сектора. В раннем возрасте, в начальной школе, часто родители, оценивая качество своих детей и своих невыполненных желаний, включают их в большое количество внеклассных занятий. Когда взаимосвязь родителей и ребенка теряется, нет совместного времени. Слишком много организованных мероприятий снижает количество независимых исследований и ответственности молодых людей. В школьных программах недостаточно встречи с работой, модель волонтерства не принята в практике. Опытные психологи по ответам молодых людей узнают актуальные сериалы, героев YouTube и их ценности, поэтому массово проявляют интерес к спорту, музыке, информационным технологиям, не следуя собственной возможности. Бывает, что молодые люди, не занимавшиеся спортом, может быть, сделали альбом только с фотографиями футболистов, например, хотят найти адекватную профессию в спорте. Источник знаний о профессии чаще интерес, чем живой человек. Тогда необходимо обратить внимание к иррациональным ожиданиям и заранее проходить большой путь к реальным ожиданиям. Решение выбрать образование психологу понятно, результат проверки своих способностей в разных ситуациях, осознание интересов в разных областях, о том, как мы видим себя сейчас, в будущем, и, конечно, и личность развивается в течение времени. Мы забываем когда-то, что в школе все беседы, чтение книг, анализ поступков героев, выявление своих и чужих потребностей и интересов, обдумывание и написание текстов о том, кто мы есть, как хотим быть, где мы видим себя через 10 лет, это все шаги. I na kraju, zahvaljujemo se na vašoj pažnji i želimo srećne novogodišnje praznike.